Postoji vjerovanje da ako pronađeš i nosiš sa sobom žir, on donosi sreću. A da ako zagrliš hrast, postaješ jači. Hrast je jak, raskošan, otporan, moćan. Ono što je orao među pticama, to je hrast među biljkama. Nekada je hrast lužnjak, kojeg zovemo još i Skadarski dub, gradio ogromne šume oko doline rijeke Zete, oko Skadarskog jezera i oko rijeke Bojane. Šume skadarskog hrasta bile su dom slavuja, vjeverica i leptira, ali i mjesto okupljanja i druženja ljudi. Od njegove kore i žira ljudi su spremali hranu i lijekove. Ispod njegove krošnje nalazili smo ljeti prijatan hlad. Njegovim osušenim granama smo se zimi grijali, a od njegovog stabla gradili naše kuće. A onda se desilo da su ljudi postali nezahvalni prema darovima prirode. Život u zajednici sa hrastom zamijenili su pustošenjem njegovih šuma. Šume Skadarskog duba su posječene da bi se na njihovom mjestu sagradile kuće, da bi se tlo pretvorilo u njive i da bi se zdrava stabla drveća najviše koristila za ogrjev. Nezahvalnost uvijek ima cijenu, pa smo danas svjedoci velikih poplava jer više nema razgranatog korijenja stabala da upija kišnicu. Sada imamo veliko zagađenje vazduha jer više nema bogatih krošnji koje prečišćavaju vazduh, a promjena klime prijeti da uništi život na zemlji jer je nestankom šuma narušen ekološki lanac koji nas je čuvao i čiji smo dio bili hiljadama godina. Da vidimo kako to izgleda u brojkama. Dovoljan je samo jedan odrasli skadarski dub da pročisti vazduh od štetnih gasova koji proizvede jedan automobil koji se vozi cijelih 7000 km. Dovoljan je samo jedan odrasli skadarski dub da svojim korijenom upije 10.000 litara poplavnih voda. To znači da nas šume Skadarskog duba mogu zaštititi i od zagađenog vazduha i od poplava. I to besplatno. Ako se toliko postiže samo uz pomoć jednog stabla, nije teško zamisliti koliko se tek postiže uz pomoć šume. Procjenjuje se da usluge koje tokom jedne godine možemo besplatno dobiti od jedne šume Skadarskog duba vrijede i milione eura. Šume rastu sporo. Potrebne su godine da bismo ih mogli koristiti. Ali kada ponovo budu formirane, imat ćemo sigurnu zaštitu naših naselja. Zemljište će biti kvalitetnije, potoci će biti veći i čistiji, a naša imanja će imati mnogo veću vrijednost. I ti možeš udomiti žir i podignuti hrast. Jednog dana moći ćeš da se pohvališ njime, kao što se sada velikim hrastovima mogu pohvaliti samo oni koji su ih godinama čuvali od ljudskog nemara. Zato obnavljajmo hrastove šume. Za početak sakupljajmo i sadimo žirove, jer iz sićušnih žirova moćni hrastovi izrastaju. Vratimo životu i prirodi snagu. Umrežimo se hrastovima.